Saya ngomong nggak sering. Handphone geser. Mas Hamim, handphone geser. Harusnya mereka tahu. Mas Hamim, lihat saya. Ini Mas Hamim kan di Merauke? Betul? Nggak usah lihat handphone. Saya ngomong nggak sering. Handphone geser. Mas Hamim, handphone geser. Siap, sudah. Mana? Siap. Ke samping kiri. Sudah. Ke samping kiri. Jauh. Ulangi coba. Apa yang saya bilang barusan? Mas Hamim, ulangi. Siap. Siap, Bapak. Lihat kan itu, Mas Yogo lihat. Siap, Mas Pak. Bangun lihat, Mas Bangun. Siapa, Pak? Mas Bangun lihat ya, ya itulah di anak buahnya Mas Bangun itu. Kualitasnya begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.